Runmawi TV clear to te chibai ve kule Vanlalchhuangi kania Chanchinthar ilongai thlangu amsain chanchin langsar swalte INPR Minister Pubilal Chanzovan Mizoram Tan Green Climate Fund mutheidan kong dapin expert te akong Mizoram Aitea barlak luna kong puipoy mo kon puile sarang inkar kong chia siam chaturin tun thani somni pangama malak na lian thamom lo chuan NHIDCL chunga engpo thengse soi thei an nei loti truck nei tu le khaltu tenan soi PM Modi chuan INS Vikranta Diwali mga India ram in nga na le sipai chakna chinchiana ni thua soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia President Vladimir Putin le US President Donald Trump te chu Hungary an summit nei tura somna adongani chuan a zom thei thua soi tuna chanchin kim changzokin INPR Minister Pubilal Chanzovan Mizoram Tan Green Climate Fund mutheidan kong dapin expert te akom Pubilal Chanzovat chuan Kolkata Mizoram House Salt Lake Remremi Khan Climate Scientist Ministry of Finance Principal Economic Advisor Louis Dr. Deepak Das Gupta le Pujoy Chakravarti te akoma Mizoram in UNDP Noya Green Climate Fund te manchangkai ve theidan tur te asoi puyani Dr. Deepak Das Gupta chuan India mar Saka sikle sa inthak chuan ngong anei len thu soin hemikonga Mizoram sarkarin ma alachan chulom omati thu soya Mizoram in climate change mitigation lama priority sector asiam man mo angai tia soibok Pubilal Chanzovat chuan August ni thum sang ni somni panga khan aizola soi hoda nei ani thule hemi ma August ni khat sang ni somni panga a Bhubaneswara Green Climate Fund Regional Workshop pa atel thu soin thilpoi mo tam tak anjir thu te Green Climate Fund chungchanga India mar chakten chanlak na san achul thu te asoya January sang ni somni panga Regional Workshop for Northeast chu Mizoram nei ani theina tura malak mekani thu te asoi Climate Finance chungchanga hian Mizoram Chief Minister in Pubilal Chanzovat chu malatura ratin Forest Minister Pulal Thansang le RD Minister Professor Lalnilo Matenen an boipui mek ani Mizoram Aitea barlak luna kong puipoy mo kon puile sarang inkar kong chia siam chaturin tun thani somni pangama malak na lian thama omlo chuan NHIDCL chunga engpo thlengse soi thei an nei loti truck nei tu le khaltu tenan soi Mizoram Truck Owners Association le Mizoram Truck Drivers Association chuan Remremi Khan thu chwa in chom siamin kon puile sarang inkar NHIDCL en kol chu hun engemaw chen tlan hlei thei lo khopin a chian tia ro atlak to lo nuwa po ti taktaka tho om lo nia an hria thule an track te atlu in achiat pha na sa to le tian soya an pol pani member te tor na le thin urna chu asau sang to le ti soin tun thani somni panga thleng an ngai chan nuwa malak na lian tham an mulo chuan helai kong enkol tu NHIDCL chunga engpo thleng se soi thei an nei lo ti an soi ani hemi chungchanga runmoi zona changin MTOA General Secretary Pudina Tlau chuan kon puya changa sai rang inkar kong pui chu hun engemaw chen na men lovin a cheto a sarkar le he kong pui enkol tu NHIDCL po an dor fowa an siam don ti in kum aliam le china tun hi a thleng ta ti soyani hetilai hian MNF chelai te po in thu chwa siamin mamit li a chevel kong chia te chu October ni som paruk khan amun ngeya kalin sarkar malak na te anjir chianga kong chia thu tuka wangle sarkar le na hlam chia ri lu tuka wanga All NGO Mamit le Commercial Vehicle Association Mamit shwai tu ten tiam chin omlova englir theima kaltlang theilo tura an dan cha chupom an ti thu soin kong chia awang hian Mamit district a thlathum chuang petrol le diesel phurlu thei ani to lawan ti a Silsuria Election Observer Kaltur Tepo kong chia awanga helicopter hiala phur an ngai chuan election senso na satakin ati san phadon ti soin ZPM sarkarin ingalpona kong pui angai tha awanga harsa na thlengte chu MNF chalai te chuan poi an ti hle ti an soi ani Ministry of Donor chuan Tenzola heliports le helipad din tura ro manakal mek chu tourism ti maso na tur le rigrum thila changkai taka man ani don ti asoi Ministry of Donors of Northeastern Region Tarlandanin Tenzola heliport le helipad din turaro manani atia hei hi Northeast Special Infrastructure Development Scheme ni sit noya ni in chengvei bel chesom pani ro man ani atia hei hian state sunga inpo na chazok asiam be sei ani ti soin tourism ti mason atana kongpoi mo takani ba ka rigrum thila achangkai don ti asoi Ministry of Donors soidanin he malak na hian jinmi tetan kong ulsamzo ka thlen don ti soin Mizoram hun shang thlo theina kong ulsam asiam sakdona ti a sarkar lai pui malak na hnoya mar chakbiala masona tam tak thlen ani atibok roching tama wanga sazupuangin an thlo ma ti chiat sakut na thok tu chung ko sangli jasari somnga le paruk an tling to Agriculture and Farmers Welfare ho tu te soidanin chingtam tiavwa roching tama wanga
chung ko sangli zasari somnga le paruk te hi Mizoram district som pakhata khoza somnga cheng ti ania khoza somnga a thlomalak na ram zau zong hi hectare sang ruk zakwa somthum pariat point sa somnga le palizet atlinga sazupuangin ati chiat thloma zau zong hi hectare sang khazakwa somriat le pariat chuang atling to ani sazutur kg za somriat le paruk chuang department in an sem chuak to a sum in dailo na awang le fur anat em awanga to po theilo khwa sazutur sem theilo na aum nolbok Agriculture and Farmers Welfare Department Hauhnar te chuan Lalthanpuii lo awanga sazu hi tura shai angai thuan soya suti rualin ahuhova sazu shai kalpui a chaberti soin fimkhur ero angai hle ani anti sazu thi te hi kutkorbun chunga charkho maphum tur antibok Roching tama wanga kutna thoktu te torna le hlo hi state specific disaster apang turin disaster management and rehabilitation angin mek ania puan ani chuan roching ta minashin sazupuang awanga anbule bal thlai tamtak chan tu te hizang na dom na pek the abe sei om thu agriculture and farmers welfare department ho tu te chuan ansoi ani Kolasip diakon khotlang chu voin October ni somni sangni somni panga khan an veng chungkong puiphiat fain an natlang VC le tlomngai pol sang te malak na in he natlang hi kawania UDNPA in khofai in elna abuat sai tura kolasip chu Mizoram khopui fai ni tura anin buat sai lain diakon paltlang national highway khulutuk then fai chul anti awanga natlang hi ko ani thuan soi kong chelutuk awanga vai vut khu chuan chisel na thlenga ti chha the awangin thlama salama po VC te ro man na in kholai khule bolhlo te phiat fain mi pui an lo natlang to ti an soya diakon chu tunma changin bazar mun mi pui len du tamna anni awangin veng dang ain bolhlo andong tamma bik ni in an soibok NHIDCL lamchua national highway siam na thok turin Jandu construction company and right an soi ni in khotlang shwai tu te chuan an soya working session ani vele kong puya bitumen pha an tum thu te kumthar march tha chuan an hatho tur chinzo felvek an tum thu po an soi ni in an soi contractor ten thlathara changa kong chhuat pha na tho an tum thu an soi po do thei takin an ngak sham ni in khotlang shwai tu te chuan an soibok kolasip diakon khotlang in natlang an kauma hian chanem ngai luata kong siam tur contractor te tithlabar zong le anom tinuam lo thei zonga chelo turin khotlang mi puite po an lo in ngen lok to ani olai voina diakon khotlang natlang kan nei chana hi engeng mo soi ne om ni kan sia an soi sia le po thul ombe ai fai na in el nakal jela Mizoram ko fai Mizoram district fai in el na Indian ye tenan go sai ko kal jela malang na pakhat chu ni maya September satop lama khanin ratang pui kan nei to ta chuan ye kon hei po hi kan phiat nual to maro chu kan mi tum khan tu samin kan phiat so lo dewin kan in sia ye kon VC le all NGO te chuan ngai to na siang thar lein ai trial ten ni chowa tu te an re chho dewa kong khu hi na sale he mai he ka wang hen na sa jokin na tang pui ko wila helai pheya ringot hianin mi pui na tang tu te phone ko min siang chu tiang chuan na thokila kan tia kanan phone ko mania veng pen le section sang te chu titel to lovin helai ye kon pheya hian kanin concentrate ani chuan UDNPA bot sai faina tatang kal zelania suti rual chuan helai kongsia awang tein vai vut khu tama dor heng lai vela dor nei te tin chungkwa sang te point in hatlang tengu ipiat vai tengu tin rot na te pon ron thil thina sungte wang te po chu ani boka tin hei nia kan sarkar han dem dai mo helai hian tu te mo an ming chiat na tur le ming liao na tur ang chia mala ka kan ni lowa helai hianin faina tlang pui kan nei ve ni mai ni ti kha kan an chiat tira chuti rual chuan heng kan na tlang te wang hian helai kong chelu tuk te ngai saka mani ro chuanin thilo mom tak tura kan ngaya sarkar bengalo thlenga kan ho tu te lam beng te lo thlenga tina contractor lam te pon na chang sia heng lai te an ron thoi te ni chuan a thale tura kan ngaya sung te po chu kan ril ruwa te chuan om tel thova amaro chu
ming chiat nai mo in ti ming liao tum nai mo kha ani khan lem lo ani ti kha dia kon VC le dia kon all NGO joint committee chuan tu tiang chuan ril ru kan han neya atlang hi kan han khong ta ni Dampa Assembly Bial hun lakloa in thlanna chu PC Party nan chu vedona thole ni hian an candidate turin a hminga pelutang People Conference PC Party President Vanlalchhuangi Runmawi shildanin Dampa Assembly Bial by election hi an party chuan tuma an candidate turin thole ni khian he in thana returning officer an candidate turin thole ni khian he in thana returning officer hena a nomination a thelu donani PC Party in an chu vedon ta ka chuan Dampa Bial by election chu tu hi mi panga anum don ta a Bharatiya Janata Party BJP Congress MNF le realize PM te chuan an candidate tur an puan to baka an candidate te hian chu turin an hming an pelut vek to a atila hian independent ding tur anom shat anilo BJP chuan kumsang ni somni pathuma helai biala Congress candidate tun hnaya an party zom tu pulal hming thanga an vora Congress in Minister Hlutea Lalthanpuii liana an candidate ta MNF in an party senior vice president Minister Hlutea nibok Dr. Lalthanpuii liana din tirin ZPM changin kumsang ni somni pathum in thlanat lingzo to lo Vanlalchhuangi lova an din don tir le boka candidate le party shang te hian vote zon be puyan thak me kani Dampa Assembly Bial by election ne achul chan hi July ni somni pakhata helai bial to MLA pulal rintlwanga sailo MNF a thi wangani a by election atan hian November ni som pakhat khan vote thakani anga November ni som palia vote chiangani donani Mizoram Sarkar in Zoram Medical College and Hospital postgraduate specialist zirphalna adil chu National Medical Commission in subject panga a seat soma phalsak Runmawi Zona Changin ZMCNH Director Dr. Zoram Thalazadeng chuan ZMCNH specialist zirthei tur te hi subject panga pediatrics general surgery general medicine obstetric and gynecology le anesthesiology ya seat pani cheu ani ti soin national eligibility cum entrance test NEET PG entrance exam result azirin ZMCNH achanga PG zirtum ti chhazwal ten remchang an nei chhadon atia October changa December thachung hian NEET PG counseling a mek ti soin chutatling te chuan an thlan kim huna ZMCNH postgraduate zirlai ma saber te chuan nakum sang ni somni paruk January tha achang khian an zom chan thei arin thua soyani Health and Family Welfare Minister Lalthanpuii puin an dil anga Zoram Medical College and Hospital postgraduate zirna seat som phalsakan ni chu lomomati thu a Facebook account kaltlangin at asoy ani Chakma Autonomous District Council CADC BJP shwai tu te chuan tu hnai khan Bangladesh ramrihunga wanga an ramchan tu te jangna domna pethwai turin Central Sarkar an nor CADC BJP District President Puduriya Dan Chakma le shwai tu dang te hian Ministry of Home Affairs Border Management Secretary Dr. Rajendra Kumar chu Delhi apisa an huwa Bangladesh ramrihung na ramlak sakte kumin February ni som pasaria Guwahati High Court in thlathum chunga petura thu apek nu po ramrihung na Thoktu National Project Construction Corporation NPCC in tun thlenga ala pelo chuan lungoi lo thuan thlenani Bangladesh ramrihunga wanga jangna domna pek tura High Court in ati chu chengwai bel cha somthum le pakhat le noi somkwa le pakot chuang ba ka apung nen ania Longtai District Bursapin apung nen a jangna domna pek chwa za tur a chut chwa chu chengwai bel cha somkwa le noi somkwa le panga chuang ani High Court in thutlukna siam hnu le Longtai District Bursapin court thu anga poisa petura ati hnuwa po NPCC chuan tun thlengin an la pedu lo nia soin hei hian atwar tu chungko zanga somsari parukte tan har satna namen lawa siam sakani antia Border Management Secretary chuan lo zir chianga chakthaka alo bo zui tur thua soini in pudidi chakma chuan soyani Mizoram Health and Family Welfare Department tarlandanin kumin January changin misa somni pakhatin tibinat na anthi puito Health Department soidanin kumin sang ni somni panga January changa October ni som in kara TB veimi sang khansatya somsari mu chuan ni a hengzinga hian mi sa somni pakhatin anthi puyani Department sin siadanin Mizoram hun shanga TB umbo tura theito pan chhuana sample singkwa sang sari zaruk somli le pasari chu test to ania hengzinga hian sang khansatya somsari chu TB anveiti mu chhuani in anjinga hian meichia za sari somli le pali omin mi pa sang khatza somni le paruk an om ani Health Department chuan
TB vei mi sangka zaria somsari zinga hian natamzok en koldam anni atia anzinga zazela somret le panni chu en koldam anni to ti soin TB vei sangka zaria somsari zinga sangkhat zasari somruk le pakhat chu kumsom pali chunglam ni in mi zale pali chu kumsom pali hnuai lam ania kumsang ni somni hnulama TB na thi puile TB vei thar chu an pung chhozel an tibok department talan daning kumsang ni somnia TB thi pui mi somthum le pakhat omin kumsang ni somni pakhata mi somli le parukan oma kumsang ni somni pahnia mi somriat pasari in thi puin kumsang ni somni pathuma mi za som pakwa ania kumsang ni somni palia mi za somthum le parukin thi puin TB na wanga thi hi kumsang ni somni hnulama mi zanga somli anum to ani sarkar lai pui chuan TB na umbo ani theinan theitop cho in kumsang ni somni pani khan president Draupadi Murmu chuan rampuma TB umbo be pui thlak na turatan TB Mukt Bharat Abhiyan ahonga Union Health and Family Welfare Minister JP Nadan kumin chunga India ramachanga TB na umbo turin theitop cho ani atia khovel kumsang ni somthuma TB na umbo man tumma se India achang ero chuan kumin chungin umbo theibe se ni atibok MNF chala in Mamit le at sevel kong chia detlo in Mamit atlom ngai pol sang le Hlutea izong pol ayo tenen anin kombok Mamit atlom ngai pol sang le Hlutea izong pol in tun thani som paruka changa kong siam chat phuta kong pui andan chungchanga mi pui har sana siam tumna nilova kong cha andu awanga an malak ni an soichu pom oman ti thu MNF chala chuan an soya kong chia wangin Mamit district mi puiten har sana an tok rei to ti soin petrol le diesel pot thathum chung Mamit district a phurlu thei ani lo ni in an soi kong chia awangin Mamit district mi puiten har sana an tok ti soin MNF chalai chuan dampabial by election ata na inbuat sa inakal mega election observer te silsuria kal turpo kong chia wangin helicopter a shwai an ngai ni in soya election senso po na sa takina san phado ni in soibok hetiang taka kong chia wanga har sana thleng hi sarkar masalama ala thengai lo ni in MNF chalai chuan an soya tunkars tuna sarkar me kin ingal po na kong pui angai tha wang ni an ngai thuan soibok MNF chalai chuan emergency kong siam na atana mi mal khol le Hlutea man na man cheng noi somria chuang sarkarin kumni do na bat sak to po hi arang lama petlak turin sarkar hi kan phut antia bana kai policy nei inti minister le MLA Ralte PWD minister bana kain an kai chuak zongang lo hi ZPM sarkar chaklo zialan na ani antibok Mizoram chief minister anei to pulal du amatsu chaklo berni in MNF chalai chuan an soya PWD minister kan nei to zinga chaklo bernen kan nei rual hi avan doi thak kan ti ZPM ho tu te hian chief minister thar tur le PWD minister thar tur rang takin ngai to se kan ti antibokani Chandamna Kaushan Mizoram in October ni som patriat le ni som pakwa khan bial in Khompui Area General Assembly an neya he in Khompui hi Chandamna Kaushan Salvation Church of India area shang Aizol lunglele kolisi patene ani Aizol area chuan Aizol Kaushan ramhlun veng laya in Khompui hi nein Kolasip area India kon Kaushana le lungle area in Zobok Kaushana in Khompui hian manga October ni som patriat in rinni khan ro rel in khom nein nilengin palaiten ro anrela in rinni zana changa pathian ni zan thlengin pathian fakna in khom nei ni in pastor ten thupui thlan sa mangin pathian thu chan soi thin ani Chandamna Kaushan hian chanchin chashil chu thupuya nein Mizoram chung ba ka state danga te rongbol na an kalpui meka he rongbol na hina sa zoka kalpui zel ani theina turin area shang te hian ro man na chanem tak an duang hlom ani Dampabial by election lo tur chu tumte ta na mingpek Hlutea hun chunak tu ka top dona voin thleng khan he in than chu tur hian mi pali in ming an pelut he in than chu tur hian puvanlal sai lova ZPM Dr. Lalthanpuii liana MNF pujon rotluang liana INC le pulal ming thanga BJP ten ming an pelut to ani dampabial by election chu tur ming pek lu te hi October ni somni pani sang ni somni panga endik anni anga innuk dok le dutan October ni somni pali sang ni somni panga thleng innu do le theida hun hon ani ang ponto chinangin dampabial to MLA pulal rintlwang sai lo chuan kumin July ni somni pakhat sa na chatuan ram apana wangin amun ruak no kha na turin by election hi nei ani dona November ni som pakhat sang ni somni panga thole ni ya vote thla ka nei anga November ni som pali sang ni somni panga zirtop ni ya vote char tu ni in November ni som paruk sang ni somni panga a chuan in than kai hnoi chu le poimo te zo felvek to tura rahman ani Health Minister Hui Dr. Lalthanpuii an West Phaileng Phuldung sei le Marpara PHC te har sanato ngai venturin sarkar phut
Dampabial by-election na MNF candidate Dr. Lalthanpuii na chuan phuldung sei PHC a 4th grade anom lo thule thoktu te anin dei lo awangin mipuitan harsat na athlen ti asoya marpara le West Piling PHC te po thoktu in dei lo awanga anmang an na le thoktu te harsat na to sang ataka mu pui thu asoibok phuldung sei PHC building chu Hunlaya chengnuai zani somsari le pasari senga sakani thu soin Dr. Lalthanpuii na chuan Dampabial chu Mamit district a om ani angin thlantlin ani chuan bial chung ko sang PHC le subcenter te po aspirational district ani na mangchangkain shisel na lama mason na aom theinan le thoktu in dei lo na awanga bial mipuin harsan na anto chin sukyang tura theitop chua tum thu asoyani Mizoram sarkar chu health sector chu mishing thile dam inkar ani awangin ngai sakbik se du thu Dr. Lalthanpuii na chuan asoibok Mizoram Tripura Association District Headquarters Scholarship le Joint Action Committee in Tunkar ni October ni somni pathum sang ni somni pangajing dar sari achanga October ni somni paruk sang ni somni panga pathiani tlaidar le thleng vaireng te achanga sai rang le bairabi changa scholarship in kar kong dan antum National Highway and Call to NHIDCL le Mizoram Sarkar chu tun aya chakzo ka kong chelai thom chaturin an phuta kong chelai thom chat na tho mek nima se na achak tok lo hle nia soin tun anga an tho reng chuan Mizoram kong puipoi mo hi kumin mai po ni lo na kumfur ma po in an siam zo arinom lo ni in an soi NHIDCL le Mizoram Sarkar chu tun aya chakzo ka kong siam na thok turte subgrade changa siam tur le thok ngei turte in MTA scholarship le JSC chuan an phuta na chaktaka an tho theina le kong puipoi mo tak an ngai tha em awangin lirthei e zong ten lung oilo na lantirnan October ni somni le pathum jingdar sari achanga October ni somni paruk tlai dar nga thleng vaireng te chusai rang le bairabi chu scholarship in kar kong chudan antum ta ti an soibok konpui le dur tlang in kar konga po lirthei engchima plan lo turin an nge na kong dan chung hian ambulance magistrate emergency duty tele chulbik thila mani omna veng VCYMA shat puina le kha nei te chu shathiaman ni tur thuan soibok ani Chaltlang Liliveng Aizol Thanwal chu mi tu ti shat loten an swa sama hemi chungchanga hian bongkon police FIR thelu ani Chaltlang Liliveng Local Council le Chaltlang Liliveng branch Mishwai tu te emergency meeting chuan Chaltlang Liliveng in kan Thanmual manmeka Chanchinthar thlana aluminium cross sompariat lai mai miswalin loswa sama thlana aluminium cross phunte potphoi le kwaibunga anlo labovek mai hi kan ngai thiam lovin kan larun tak zeta hetianga kan khutlang puina satak khoi tu te hi man chua until ti swal man shemna an hu ngei theinan bongkon police station a thlen ni in FIR thelu ania dan le thupek kengko tu ten theitop chua malak antum me kani anti veng chung mi pui heng thil tiswal tu te nu chuina konga changkai thei thil shat nei anomani chuan khotlang shwai tu te hena emo dan le thupek kengko tu te hena emo shat tir turin anin ngen ti an soya voina Chaltlang Liliveng Thanmuala kan palain atlo lai hian Thanmuala phumtak an chung te engemaw zat mu tur an om ani India ram chung mundang rwalin Mizorama Hindu te chuan vo in khan engkut pui Diwali Naraka Chaturdashi chu limtakin an loma Chadna in swal na atne chinchiana kut puya hian Mizorama Hindu te chuan an rem chandan angin eng chi sang chi in hun an mangani Mizorama Gorkha le te chuan Diwali hi nilit chung an mangdona Gorkha chalai te chuan intina carol service te nei in tun karninga ni khian tihar an mangdona ni Chief Minister Pulal Doma chuan a social media account kaltlangin Mizoram chung le India ram hun sanga Diwali mangtu te chu du sakna alana he engkut lom na hian mitin thinlunga le chung ko tina mangai na le inrem na le muingil na thlen se du thuatar lang ani Mizoram pon lam chanchin ilongai thak chanchomang PM Modi chuan INS Vikranta Diwali manga India ram in nga na le sipai chakna chinchiana ani thua soi Operation Sindura sipai te an chanvo chu afakhlea an tho ho na awang hian Pakistan chu atlo manga yani ati Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan India rama indigenous aircraft carrier saber INS Vikrant ta chuang sipai ten en Diwali manga India sipai ten hena thua soina Operation Sindur nei lai khan INS Vikrant chuan Pakistan rampuma shockwave athona India sipai chakna le mani inrin tok na sang zel chinchia na chu chak takin ading ti asoi Goa le Karwar tuipui kama INS Vikrant ta chuang te hi Pumodi chuan Operation Sindura sipai te thoho na le hwai set na chu afaka an chakna inzom khom chuan Pakistan chu rang taka in peturin anurani ati
Indian Navy mason na chuan Hlutea Aitea Indian Air Force in thiam na makta kalantira Indian Army den Hwai Sena an lantir thung sipai pathum te Hauhnar Hlutea ta kawangin Pakistan chu Operation Sindura khan rangtaka in pelo theilawin a siamani ati thlatlem te kalta chau khan Vikranti hminge hian Pakistan rampuma Hlutea thlipuye thonti kan hmuwa chutiang chu achakna chu ani hei INS Vikrant thilti theina ani hemi huna hian abik takin kan sipai te chibai ka buk du ani atibok India Prime Minister chuan INS Vikrant chu indo long mai ni lo kumzabi somni pakhat na India talent tumru na le thil thar siam chhuana tilang tu ani thua soya INS Vikrant chu Atmanirbhar Bharat Made in India chinchia na sang takani indigenous INS Vikrant tuifinria ta tike som hi India sipai chakna lantir ani ati Naval personnel tenena Diwali lomna modi chuan Raundup humhal tu te zinga festival man chu choi moina ani thua soya tun chuma hian Navy sipai hwai sen zongjong singa he Diwali kut thiang hlim hi ka mang thei hi ka wani hle ati ani Yemen khapui adan tuipui kama LPG tanker MV Falcona kangmei chhuaka wangin Indian crew members of nile pathum chan chuan ni Yemen khapui adan tuipui kama LPG tanker kangmei chhuak wangin India mi somnile pathum chan chuan ni report changchanga landan chuan an chuan tanker Cameroon flag nei MV Falcon chu in rin ni October ni somparat jingdar sari vel khana puaka hewang hian longa thokta chuan long an chwa san angai ni in an soi helong hi Dijiboti panna konga aden khochak lam mail za som pathum vel zeta hla kalani report masabera chuan bompua khi accident ani thuan soya mase social media report a chuan LPG pur tanker hi projectile shot lawin akap anime theini inalang MV Falcon hi aden khochak lam mail za som pathum vel ahla atlana Dijiboti lampana akalain bom hi apuakani thuthang omdanin longza zela sompanga vel chu kangmei ania hewang hian longthok tu chuan fel phur long hi an kalsan angai ta ani report masabera chuan kangmei hi accident ani thuan soya mase chan diktak ero chui chian mek alani British security firm Ambri chuan thu chwa siamin MV Falcon hi Omana Sohar port atanga Dijiboti pana akalain apuak ta ni an soi bompua hnu hian EU Naval Force Operation Aspite chuan Search and Rescue Operation aneya longa thoktu mi somnile pali kalsan to zinga mi somnile pathum chu him takin chan chwa ania anwai hian India mi vekani ani tarlandanin crew member panni anla report nung ber ang chuan crew member pakhat chu MV Falcon a hian ala rengani ex chungchanga thu chwa siamin Dijiboti Ports and Free Zones Authority chuan Cameroon flag nei long MV Falcon changadam chuak te chan chuan na thona an pui ti asoi tin he thil thlenga wang hian longa thoktu mi somnile pali chuan long hi an kalsan theya lungchia thlak takin longa thoktu pahni chin shat lawin an la omani atibok MV Falcon hian liquefied petroleum gas LPG apur kim veka wangin Aspite chuan abula long te chu him taka hlaturin afuya navigational hazard tia soin Red Sea Houthi ten international shipping nena anin zomna chanlet na atana EU sipai be puithlak na chuan kangme hi apung zelani ti in MV Falcon hian navigational hazard te entirani hemhuna omzongsong de hian film khoranga yani ati salvage operation hi private company pakhatina enkolti asoibok hethili Palestinian thlop tu Pol Houthi ten Red Sea corridor kaltlanga sumdona longte anbe chunzom zelwang ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia President Vladimir Putin le US President Donald Trump te chu Hungary an submit nei tura somna adongani chuan azom thei thu asoi Zelensky thu so US President Trump le Russia President Putin te chuan kumsang ni somni pahnia Russia ina ronbe changalo chua kumthum le achan ve chung zet indona ti to pani theina tura Washington in remna thuthlung siam thar atumna konga kartlem te chunga Hungary khopui Budapest sa inmu antum thuan puan hnuwa asoyani Budapest sa min somani chuan pathum anga kanin mu khopna format a somna ani chuan emo anti angin shuttle diplomacy emo President Trump an Putin amua President Trump an min muani chuan format khat emo adang emoa chuan kanin remangti in Zelensky chuan vo in khana soini in news agency AFP chuan atarlang mase Zelensky chuan Hungary chu in biak na hunata na thlan ani chu asoi sela Kiev nena anin zomna thui tak le European Union na Kremlin na iber tu niya asya thu asoi Hungarian shwai tu Viktor Orban chungchang soin Ukraine President chuan khoimhuna po Ukraine dodal tu Prime Minister hian Ukraine mi te tan thil tha ati theimo
a tho hlok theina tur a thein karing lo ati Kiev chuan Zelensky Putin le Trump le neutral ram Turkey Switzerland le Vatican te po in mu khom na a telve turin na in peiti anem het hetilai hian Moscow chuan kumsang khazakwa somka le pali khan Budapest sa memorandum aziaka hei hian Ukraine Kazakhstan le Belarus tan himna ati chianga Soviet hunlai changa nuclear ral thuam tam taklom te chu alak let le adu ani Zelensky chuan Budapest scenario dangpo achalawang atibok Donald Trump an thunei na achana changkhan Ukraine rama kumtam takchung boina chuak churang takati to patuma athop bok Ukraine le Russia official te inkara direct ka inbiak na nei pui ba ka Alaska samin nei na tura Putin alo mi khwal boka ma se diplomatic malak na hian ra cha chwa lei theilawani Nikhathil thuwa Tahan Ralthanpuii sangni chuangan Hlutea kaushan shangin Ralthan te hi an boipui ni thudon ani Tahan kaushan shoi tu pakhat hne na changa thudun danin nimin October ni som pakwa sangni somni panga pathiani khan Tahan Ralthan an lubel na sa filfai taka mingzia le chinchia na kalpui harsari ma se mi sangni chuanglai an ni arin thua soi Tahan Ralthan te hi let panchong le tuingo ba ka chevel khwa mi ti an ni hloma Myanmar sipain beipui thlakin chunglam le leilam achangin sipai tam tak atir luta PDF lo chinram chha dar vekanwai chimi atum ni ngai ani he boina awanghian civil mi chanem tak chu mani in lumlo theilo le luangam lovin an oma Tahan khopui lama an Ralthan talom nia thudon ani Ralthan te hi kaushan shang ten a thei anga boipuin biak in le kaushan hol rim changa pianga an ria na tur le ele in turte buat sai sakan ni kaushan shwai tu pakhat chuan tukin lama po Tahan a hian Ralthan an lubel nual ni in a soya kaushan ten a thei angin an lo boipui chunzom ni in a soibok khate zong kha Chanchinthar kan puan thei de chu ni e